السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتني ودفتوتا في قبجمتوتا في كمين قبتني في الموتي. الحمد لله رب العالمين. أمان تزي فيت هيا أمان تزي فيت هيا أشكو من ما نبيدي قبل أيام في الحمد لله رب العالمين. هنا وياي تنجرا هنا وياي ميروهنا تقجيلي قدون عن ترير ملء كوبينا كتلالن الكوب سده أكتنا خيسة دي مسون ويا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بوليين كيا جلتو مع سنين ليني ربي جزاسني أخبار وروت دعائنا عبد التشتان ونوجين لابتني ووجرت ربي كيا إن شاء الله بقدر سنها دو سنين جتشا خير سنين إن شاء الله ربي إيجا شيخا خيري خمل كده ربي نعبدو. الحمد لله رب العالمين. ربي وجه سبب علمنا ما دوات وكنا في ديتما قرآن اللي نتقرأ زيت ولا زيت تنا نشكو من أجيب شو هي خنات نشكو ما شو هي خنات زيت تنا نشكو ما خلاص بابا ما كمان نشكو أما كلمة نشكو زيت بود قلقلا نشكو تلقن هلكن وقرا فيانو نشكو تملي أما كلمة نشكو وياي تنجرا كنو الحمد لله رب العالمين. خاكتي دوسينا خيسة ديمتين بار إيه مراد إيه قابلية كيا كنو مغرطب مراد إيه سخرات أرجع لا سخرات أرجع ميل لقمود إيجا دي تنان خلاص أبتشو الخير أبتشو خم جلبان ولا فرديه منتلو جلبان من موتيتو يا ربي ورا نوجي لابتو جرو أنا جاللا سنفلي ربي جزاك فلو به بين الله إن شاء الله ربي جزاك فلو إيس لا تنام أنت بابال كنت نقرأ وقارنا شكون تبوت إيس أما بابا نشكون كنت المودي يتناسق إن شاء الله ربي أورينا على رسول ما في خناس بكريرتنا ودعائنا قداكي هنو المو جتون والله فهمت المو تقامت يبليين كيا واتكلم يوسيقولوا باتمشار اللي سوافته هنو ربي وجه المودي يتونس مرات أكتهم نشكوما أمما فيجتي جا أكت إياه أكت نوجين دابته يجور أكت نوجين دابته بلالكان خنا بوتو كتشيسير رفوجو تكوكا شلم جلا فاقة بارجة تكوكا شلم جي يسقي خنا لقي بارجة جلا فاقة يجور الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربي الإيمان كي خنا رتنا إيسا يا رب ربي وجه بيتي يتنا على جدوائنا قدادا الإيمان ما خنا راو نخجيسو فداني غروا ربي نخجيس علمي نما واتكنا نقولو علمي نما وما سنقولو سبب ما مليدا ربي وان ربي سيغودي ملي علمي نما واتكا هنگا فدليو سيغودي هنگا فدليو سيغودي علمي نما واتكا سيغودو ندنتو ربي خالقني ربي مبرا هغانا وردا چيتي ركبستي مراتاي چو ربو ما ناغتا ببوليين كيا وما ربينا قدا بينجان ربو الحمد لله رب العالمين. ربي نما في واهم دارو لا ربي وا ميك أنا قلت نا فتنو جرا فتنا إساتي إن شاء الله الموت يسوع إن شاء الله ربي نفيسه الماء في وجه بيتنا على جبلي يا يسوع تشكومه أجلا بابا شكومه بكا ميلابو يسوع تشكومه يسوع تما وجهنا شكومه بابا إذا ونوكتنا شكوما الموان قوم تو يا بريا في دعائنا قد أخمج أخي خنا اللي ربي مبكارنا وجولتي يتنا لتشوي خنو لا زيتي تنا لساتو كنا شكوما نلقاو الصوفة توران تلوغا إدفا أكنتنا شكوما وياي تشول الحمد لله رب العالمين. قستار ما بشان سيفيدو يا بشان خنا أو سيدنا الرؤوفة المولس وان قمت نملي وبرا قباتو باتن المون harkaan nyaata afaanitti naa guuraa bilaal kiyya gaamee akka jirutti na wajjin hin jiru yaa obboleeyyan kiyya nu agartanii rabbiin naa fayyise sun alhamdulillah isallee anallee ummaa isallee rabbi haa fayyisuufi ummaan fayyine jee akkatti iyyee maraata yaani ane jaalalaa sanillee rabbi jazaa kafaluuf biinillee rabbi jazaa kafaluuf inshaa Allah rabbi jazaa isaanii haa kafalu isaan hundaa'u hedduu warra na wajjin cinqamutti jiru as keessas الحمد لله رب العالمين. جزاء رب مبرا رقتني المودي آيتي جيت هاي فرا ما تاني فيتي هاي المودي جل وما تأذي فيتي بابا فيتي إن شاء الله. الحمد لله يه نركبه ما نركبه تنجرودي
Tadana kena doa umat yafkola. Ummaan tiyyanaa fayyitee alhamdulillah jee. Umat yana fayyiste fayyite ini doa inu kola. Ummaa tantee du'aa'ii godhanii fi du'aa'ii sillee godhanii inshaallah. Ummaan tee fayyitee lafaa kaatee ummaan tee diiqaas geessitee bakka hunda isin geessiti. Abdurrahmaan keessanii feetillee iyyee rafu jiraa miti amma Abdurrahmaan keessa. Mootii yaa rafu wayyeenne. Ati maaliif akkatti iyyita? Ishiin ganaayyee ummaan tee fayyite kun alhamdulillah du'aa'iin gootuuf ummaa teeti maa boocha. Rabbiin baal du'aa'ii moo godhan malee bu'anillee umaa takka. Du'aa uma godhiif ummaa tanteeti yaa rabbi ummaa tiinarraan dhukkubsin jii du'aa'ii godhii fayyee. Egaa obboleeyyan kiyya du'aa'ii naa godhaa inshaallah ilmaan kanarratti rabbi si haa dhiisuu jaadha. Rabbumaa waa hundaanuu nama naannessaa kun alhamdulillah akkuma agartan kan har'aan tana wayyaa har'aan tana lafaa ol ka'eetiin ziqi jedhee dhaabbachuu hin dandeenye malee akkanatti jilbaan lafarra deemetiin hammaa hunda dhaqee bakka hunda ijoolleellee irraa nan qayyaradha ammaan tan. Mootiyyatu xurii sajjeef taccuu tanarree maaliif natti fidanne jechuun siif hin qayyara. Jechuun qayyarattu ati. Ati sun uummatan ta'e wajjin dhukkubsatu jirtaa miti. Jechuun bareeddu kaattereetun sirriitti xurootti hayyooti. Maal ta'a? Mootu kun olaanna wajjumaan akka maraatu jirti jechuu tanallee irraan qayyarridha akkanumatti na wajjin. Naan siiqaa osummaan ta'e fayyitee bareeddu siiqaa hayyee. Bareedaa inshaallah ummaan teessan. Sinii fayyitee jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin gaabboleeyyan kiyya. Kunoo haganumaa isinii wajjiin haasa'u kana alhamdulillahi rabbil aalamiin. Halee fi deeggadda fa'a. Ruufiin tullaal hadhuma sakaraataa san gartee hadhaa sakaraataa ta dhugaa san tunaa dhufe obboleeyyan kiyya. Inshaallah rabbiin edaa karaa namaanuma deebi'a. Rabbiin hanganuma maraatte karaa sii deebi'a jeetuma gaagara na maraacha karaa naa deebi'a alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa ka dhukkubsatee argin waan himuu qabu jan inshaallah. Fayyaa fi dhukkubnis oluma bira jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi du'aa'i naa godhaa du'aa'iin teessan naa geebalamte sheeka kanallee rabbi nu biraa dheeresu rabbaa milkeessu rabbii wajjiin dawaanatti guure. Kuno zayita tanallee hin beeku anu gaa bakka wanni zayita tanallee naa fide. Quraana qabdi. Zayita tanaan of shukkuuminaan jee galgalaa fi ganama. Gizee hundaa ufumaan shukkuumi jeefiin shukkuuma alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbii kiyya laka alhamdulillah amma baabaa kiyyan baniin ammaaye. Takkanaati obboleeyyan kiyya du'aa'ii naa godhaadha. Du'aa'iin teessan kunoo waldaan teessan alhamdulillahi rabbil aalamiin waa takka waan ajjeesu qarillee hin du'u waan rabbi biraa guyyaan naan dhufin hin du'u inshaallah. Guyyaan kiyyan geenye guyyuma kiyyaattuun geeni inshaallah. Guyyaan kiyya gahu malee dhibameefis hin du'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Fayyaan ta'e isaatii qaaliin fayyaa isaanatti dachaase kun alhamdulillah. Alhamdulillah. Ani ilmaan kiyyarraa galee jeetiin rabbii kiyyaa wajjin shaahadaa qabachuu malee waa takkan beekun ture. Garuu amma alhamdulillahi rabbil aalamiin ilmaan kiyyallee biratti arge. Ilmaan kiyya kana biratti argaan jiru hangan akkatti dhiyoota nama raadhu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin du'aa'iin teessan. Hedduu na gargaartii du'aa'ii teessanii na bira dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya inshaallah ilmaanuma kiyya kana biyya namaa keessatti saree nyaachisuu hidhatanii. Garuu rabbiin ilmaan kiyya saree nyaachisu inshaallah numan galfadha guuradheeti. Inshaallah rabbumti lafa tanaa naa kaasu inshaallah obboleeyyan kiyya du'aa'ii naa godha. Du'aa'ii naa godha. Wanni du'aa'ii teessan caaleen jirtu rabbiin nagaan aalii teetiin haadha abbaa keetiin wal si agarsiisu waan jaa obboleeyyan kiyya ilmaan kee kana wajjin. Jaarsa kiyyallee inshaallah yoo rabbiin taate rabbiin anumaa fayyisa. Gargaarsa isaatiin qaaliqumti kiyya akka godheetuma qabii isaatiin qabeetuma naa haa galcheetuma rabbi naa fayyisu. Inshaallah waan inni qabameen fayyine. Fayyaan tiyyan jirtu biyya sana keessatti biiftu lubbuu ilmaan kanarraa nani hojjiifti ture. Hojjiisii waan ishiin godheetteen dhiisi baabaa amma dhiisi. Ni godha inni waan ishiin godheettee waan godhuuf jecha
garuu yoo ishiin natti ergite akka feete godhettee inni na godha waan hin beekneef waan fayyaan qabneef obboleeyyan kiyya naa dirmadhaa inshaallah naa dirmadhaa rabbumaa jecha isa naa qabaan isiniin jawarroota akka keessartanilleeni isa kana hiitanii yoo manatti naa galchitanii sheekni kun naa wal'aane inshaallah numa fayya jeetii yaada garuu akkasitti anilleen qalbiin tiyya xiqqishoo na imaanteetiin inshaallah hara beettee hoggan beelmaan kana fudhadhee deemaa jechuudha biyya tana keessa inshaallah isaa akkanatti jiru isaa akkanatti miciyyoon tun maraachitee as keessa abdaan nyaatu kanallee anillee ilmaan kana guuradhellee bahara kanatti illee deemuun na dhibaa obboleeyyan kiyya mee du'aayi naa godha tara takka isan qabuu fedhaan isan dhiisu an isan dhiisu waan rabbiin nan godhin isin nama waa takka na godhuu hin danda'u inshaallah naa dirmadhaadha rabbumaa isin gargaara isa kana tara takka naa qabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya du'aayi naa godhaa warri biyya namaa keessartanillee hundinuu obboleeyyan kiyya isiniin jaaladhaa isiniin galatoomfadhaa alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii wajjinaaf bo'uu jirtanii ammallee akkasuma du'aayi naa godhaa inshaallah galeetiin biyya tiyyatti gammachuun inshaallah yoo rabbii jee wal agarra inshaallah bal'otti rabbiin bal'otti walumaa agarsiisa obboleeyyan kiyya takkanaatiin isiniin jaa nagaan naa tura.